Yes, tubaye ikaze kuri The Next Sports, akaba ari sport update tugarutsemo uyu munsi nje ku ngingo ivuga ku mwuka mubi uri gututumba mu ikipe ya Rayon Sport. Surtout ku nzego ebyiri ziyoboye Rayon Sport, hari urwego rukuru ruyobowe na Paul Muvunyi ndetse na president wa ekipe ari Twagirayezu Tade. Akaba ngo hari ukutumvikana ku bigendanye no gusinyisha abakinnyi. Ingingo ihamye ibingibi nuko uwitwa Rushema Chris, umusore basinyishije ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka bamuvanye muri Mukura, umusore wigeze guca mu ikipe ya Marine. Bivugwa ko ngo yasinye bitazwi na zimwe mu mpande za Rayon Sport. Uwitwa Serumugwari ngajya kongera amasezerano, ibi nabyo ntago byari bizwi, ntabwo ngo byari byumvikanyweho. Ndetse kandi uwitwa Tambwe Gruwari, umusore ukina hagati bakuye muri Musongati, ndetse na Prince Musore. Bivugwa ko aba bakinnyi nibyo byigeze kuganirwa muri komite, bivugwa ko babasinyisha ariko bari batarabyemeza cyangwa se ngo hemezwe n'amafaranga ashobora kubagendaho. Uwitwa Rushema Chris wasinye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu ngo yasinyishwe ku mafaranga miliyoni 15 ngazajya ahembwa 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Iki cyari igitekerezo bwite cya president wa Rayon Sport Twagirayezu Tade. Abandi ngo muri komite ntago bari babizi, surtout abitwa Bagacinya ngo ntago bari babizi. Ikindi ngo igice kirimo Gacinya, Chance Denis ndetse na Paul Muvunyi, bivugwa ko bashobora kuba bo bumva umutoza bakumva ibyo yifuza, ariko Twagirayezu Tade ngo hari ingingo batumvikanaho. Ndetse indi ngingo ibisobanura neza nuko abakinnyi barimo Mohamed Cheli, umunyatunisien uherutse kuza muri Rayon Sport, ndetse na Layan Hamwemeshe, umunya Algeria uherutse kuza muri Rayon Sport nanone, ndetse n'uwitwa Drissa Kuyate. Ngo Twagirayezu Tade nka president ntiyumva uburyo ki Paul Muvunyi yafasha amafaranga agategera abakinnyi muri aba bakinnyi batatu, babiri muri bo ngo bategewe na Paul Muvunyi. President we avuga ko ngo bidakwiye ko aba bakinnyi baza baje gusinya, ahubwo bikwiye ko baza baje gukora iki, baza baje gukora test ngo hamenyekane nimba koko bakwiye kwinjira muri Rayon Sport. Ndetse kandi umutoza bita Fahamia Lotfi, umutoza waherutse gukura muri Mukura, ntago ngo nabari kwishimira uburyo Rayon Sport iri kwitwara mu bigendanye no kwinjiza abakinnyi, kuko ntago bari kumugisha inama, ari gushiduka nyine ibintu biri kuba. Ngo abakinnyi navuze hejuru, Rushema, Serumugo kongera amasezerano, Tambwe Gruwari ndetse n'uwitwa Prince Musore, ngo ntago yigeze agishwa inama y'uburyo ki aba bakinnyi bakinjira, nta nubwo babanje kumwegera ngo bamubaze. Ubusanzwe tuzi ko imigendekere yo kugira ngo ekipe yinjizemo umukinnyi barabanza bakicaza umutoza bakamuganiriza, bakumva impanda ashaka, bakumva muri systeme yiwe, muri style de jeu yiwe akeneye uwe mukinnyi, muri style de jeu yiwe arifuza yuko bigenda gute kugira ngo abakinnyi binjire. Ariko ngo ntago Fahamia Lotfi ariko biri kugenda. Reka dukomeze tubitega amaso turebe ese Rayon Sport kitari kwitwara neza n'ubundi ku isoko, kandi yenda kwitabira imikino ya Afrika, imikino mpuzamahanga, bizagenda bite? Uko kutumvikana kwabo ntago bishobora guteza umwuka mubi, bikaba bishobora gutuma itazitwara neza n'ubundi muri uyu mwaka w'imikino ugiye kuza. Ku munsi w'ejo bagombaga gutangira imyitozo, ariko ntago byakunze kubera ko harimo abakinnyi bivugwa ko ngo bari bafite ibirarane batigeze babasha kwitabira imyitozo. Reka dukomeze tubibakurikiranire. Murakoze cyane gukomeza kudukurikira, mukande subscribe ndetse kandi mukande comment mutubwire ibyo mushaka, ariko kandi mukande akazogera kugira ngo mujye mubona ama notification y'ibiganiro twabateguriye. Nitwa Afrika Tsipa. Ciao.